qallarinapaq munasqa khuyamasi. Invitayki kusqa kunan dia wisk'anata ñawinchikta mañakunapaq. Diosnipa pituy, kunan dia noqayku ancha kusisqa kayku watejmanta. Qanman hamuyku ashka mañayniyku tiyan. Chayrayku mañakuyku Espiritu Santuykita kawsayniykupaq. Kay yachayta noqayku sumaqta haych'anaykupaq. Chayta mañakuyku Jesucristo k'ata wawaykipi. Amén. Sapatuta ilari Uca unuk min uikus kami Mana alim pacapi Kata tarkan songkoi Jesus ta uyaris pamayang pulawang O karir kang umayda Kata tarkan songkoi Jesus ta uyaris pamayang pulawang O karir kang umayda Jai ko na songkoi ta Usok ya jiwa Sakit puni ko jai ta Hakay nyaw paruna Hey papi wik Diyos ka Munay mi musok yay Mucho siyang kicho Wahya kuyayata Bay mi uyari sunki Kay naruwar ka Wag mataruan ka Munay mi musok yay Lakhayak pichu kau sa siyangki Kuchak nit iskanchu ka siyangki Hamuy espirneykimang Umaykitang ukarin kalyam umakingwang Sungkoykitang musukyachinka May munaymi musukyayka Sinchi unay mila kayakpi Karupi kuyayta kausarani Mana suyang kuy niyo Mananya muna kuy karangnya cu Ucak anay kos anggar kani Sapatuta ilari Uca unuk min uikus kami Mana alim pacapi Kata tarkan songkoi Jesus ta uyaris pamayang pulawang O karir kang umayda Kata tarkan songkoi
Imaynaya kasaygichik munasqa kuyamasi. Kunandia mark'ayta apachimuspa kaygu sapa nikichikpaq. Kusisqa kasaygu porque qankuna kay sut'iyaymanta pacha kuska kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Hinataq napaykurimunani ashka runamasiykuta hermanusta mayqinchus qhawamasaykuta, mayqinchus apachimuspa kaygu chantapis mañakuyninkuta. Paykuna karisangu hermana Gilda Soruco nispa, chantapis Pablo Lucas, Franz Limachi qhawarillamuaykuta, chantapis Gregorio López, Rocía Espinosa, Marco Antonio, chantapis Hermes Copa. Qankunapaq munasqa hermanos kunandia ashka kusikuyniku, chantapis watejmanta tinkunakusqanchik. Mana sapaychu kani kunandiapis, Pastor Amando Pardo kasan ladunchikpi, Pastor allin p'unchay imaynalla kasaygi. Hermanos, allin p'unchay kachun. Kusisqaskayku imaraykuchus Dios waqman tanta wasun y Dios ninchej astawan yachachiwanchej kunan pagarimpi. Walek pacha, Pastor. Entonces, Gallarina Kunandía, parlaspa kasun machus kasan eslabones de gracia familia chispi, y mainata kuska familia hina noganchik kasunman. Pastor, kaitapuy kasan gaempaj, y mainata tukuy familias, kuskallapuni causa kunguman. Dios pa palabrampi niwanchej ajinata Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 nin. Munakuychej Señor nikichejta, tata Diosta, tukuy sonqoykichejwan, tukuy almaykichejwan, tukuy kallpaykichejwanta. Hermanos, hermanas, Dios ninchej munayta churarqa noqanchej. Munay Dios manta ham. Kay munayqa planta hina. Kuyana, qarpana, tukuyma ruana, hatun kanapaq. Entonces, sichus noqanchej munanchej familianchej allin kananchej chanta cadena hina ama aquí kunampa ima kanantian. Primerota kanantian hatu munay Dios ninchejman. Sapa piskunachus kanchej familia kupi. Munakunanchej tiyan Dios ninchejman. Chay munayqa qhawakunan tiyan. Imaynat ellos paymanta mikunchej chaywanqa noqanchejqa rikuchinchej mashkatachus munanchej Dios ninchejman. Chanta iglesiamanpis rinchej. Chaywan ninchej tatay qanta munakuyku. Entonces sichus noqanchej munanchej Dios ninchejman, sichus munakuyninchej Diosman hatun kaspaqa noqanchej ukhupi kikillantata hatun munay kanan tiyan. Chayratu niwanchej librunchikpi de que aswan sumaqta entendenapaq kaytaqa qhawarichej umaykichejpaq bicicleta ruedata. Tukuyninchej resinchej bicicleta ruedata. Chawpipi kan piecita. Imapi sutin, mana importante, masero ninku castellanupi. Chanta hawapi aros. Chanta chay manta. Adiós. Fierritos. Y marigu parlashanish caimanta. Porque chay fierritos, chay radios nisgas, aswan gaya kaspar chay chaupimanta
entonces aswan fierro umanta. Pero aswan karu kaspaga chay chaupimanta, aswan karu zapa fierro fierruman. Kikillantaj kanga familia ukhupi. Sichus tukuy kanchaj, chay chimpapi, chay chaupipi, chimpa chay chaupimanta, entonces aswan sumaq kanga, porque chay chaupi kanantian Dios ninchaj, chay chaupi kanantian munay ninchaj Dios ninchajman. Entonces noqanchaj tata, awas, mama, chimpa kaspa chay chaupimanta, entonces chaypi ruwakunqa sumaq cadena, mana p'akikunqachu. Pero si wawas o tatas mana chaupiqallapi kankuchayqa, entonces chay cadena p'akikunqa. Chayrayku Bibliapi niwanchik ama saqiychaychu, muychis Dios ninchaqman tukuy kallpawan, tukuy munaywan chaywanqa, entonces familia manchay sumaq kanqa. Allin pacha, pastor. Masca kusikuyta noqanchik tarinchik Diospaq qillqasqanpi. Munakuy mana faltananchu tiyan sapa uqninchispi. Hinataq ashwan kallpayuq kanqa familianchik. Familiamanta parlaspa, pastor, noqanchik parlallanchiktaq matrimoniomanta. Pitaq ruwarqari matrimoniotari? Imataq matrimoniori? Kayta qan allinta yachachiwaspa kayku kunandiya. Dios ninchej wanchej palabrampi de que pay ruarqa qharitawan warmitawan. Picharishun Biblianchekta San Mateo 19. Chaypi Jesús parlar yuyaycherqa imaynatachus Dios ruarqa kay qharitawan warmitawan. Kaypi de que Dios ruarqa qharitawan warmitawan. Jesús paykunaman nerqa, qankunan rumi sonqoykichej rayku Moisés saqesurqachej, warmitawan qharitawan t'aqanankupa, pero mana hinachu karqa haqay Edenpi, porque Dios nerqa qhariwan warmiwan uqta juntuchakuspa, entonces ajinata kawsananku tiyan. Pitaq ruarqa matrimoniota, Señor ninchaj, Dios ninchaj ruarqa matrimonio. Paytaq nerqa qankuna iskay kawsanaykichej tiyan. Ma tukuy tiempo kanqachu sumaq, hamonganku problemas, hamonganku tukuy imaymana dificultades, pero sichus qankuna iskaynikichej tukuy ima ruwankichej chay matrimonio ama urmananpaq, entonces chay cosa kanqa. Y sichus qankuna allinta, entonces parlankichej qankuna ukhupi sumaqta maskankichej Diosta, chaywanqa matrimonio sumaq purinqa. Chanta hamonqanku wawas, imaynatataq qankuna apankichej wawasta. Paga Señor nerqa imaynatachus wawas y tatas kay Diospaq kamachishqanta apanankupaq. Kay chunka kamachishqaspik nin ajinata. Tataykita mamaykitawan hatunpaq qhaway, unay kay pachapi kawsakunaykipaq.
Tataygita, mamaykitawan, hatun chay. Wawas kaqtinqa, wawas ninchayman yachachinanchik tiyan de que tataqa, mamaqa respetana, kuyaychana, chanta hatunchana. Kay Diospa palabranpiqa mana niwanchik ajinata. Sichus tatayki sumaq o sichus mamayki sumaq karqa, entonces hatunchayanki. Mana. Imaynapis kanman tatas mamas, kikillantatas noqanchikqa hatunchananchik tatanchikta, mamanchikta. Pero kikillantatas Diosninchik parlan noqanchikpaq, tataspaq, mamaspaq, porque paynin tatas, mamas ama qankuna wawastaqa waq yanman apaychikchu. Ama qankuna lulaychikchu, ama qankuna maqaychikchu, porquechus paykuna Diospaq wawas kanku. Entonces, tatas obligación wankanchik, wawas obligación wankanku. Sichus iskayninku allinta ruanku kay kamachishqasta, entonces chay familia cadena hina kanqa. Wawas kuyasqas kanqanku tatas nimpata. Chanta tatas aybitus kaspaqa, entonces wawas kuyanqanku paykunaman. Entonces chay cadena sumaq kanqa, mana p'akikunqachu. Cadena hina niwanchik munasqa kuyamasi kanan tiyan familianchik. Mana p'akikunanpaqtaq munakuywan kawsakuna tiyan, respetuwan, chantapis kuyakuywan. Kay kuyakuyqa niwanchik Pastor Armando Pardo, papasuswan wawaswan puraqpis kikillantaq kanan tiyan. Pastor, gracias taqoyku anchata chay yachachiwasqaykumanta. Diosman gracias gona y mariguchus Diospaq palabran mancha yachaynijo. Entonces chayllata qhawana, chayllata estudiana, chaywanqa sumaq kanqa familiancha. Amén, Pastor. Kunandia tukuspa kasun mañarikuspa Dios ninchikman chaypaqtaq Pastor Pardo oraspa kanqa munasqa kuyamasi. Kankunapis chaypi kasaqtiykichis kuska kayta noqanchik acompañana. Dios tatay waqmanta k'umuyuyku qanpaq ñaw paqiykipi. Imaraykuchus noqayku yachayku de que a veces nin familia ukhupi mana allintachu kawsakunchik, familia ukhupi maqanakus kan o imapis. Chayrayku kunan tardepi mañakuyku qanmanta aswan atiyta boanaykupaq familia ukhupi allinta kawsanaykupaq, chanta yanapawayku para que munaykuyninchik aswan hatun kanapaq kanpaq, chanta aswan hatun kanqa munakuyninchik familia ukhupi. Tatay yanapay chay phisqa familiaresta uyarichik qanmanta y kaqtinqa yanapawayku uq mensaje apachinaykupaq o telefonopi parlanaykupaq, porque noqaykuqa munayku paykunatawan rikuq chay hanaq pachampi. Dios tatay kayta mañakuyku atawayki sutinpi. Amén. Amén. Munasqa kuyamasi uqpusi noqaykupaq sapa dia chayay qankunakama. K'aya dia watejmanta tinkunakuspa kasun. Ama qunqaychu qillqarimuy mayqinchus kasan mañakuyniku. Noqaykutaq kutichimuspa kasayku. K'ayakama kachun, Pastor. K'ayakama, hermanos, k'ayakama Linet. Usted
es nuestro invitado especial para participar de los 10 días de oración. Del 18 al 27 de febrero, buscaremos a Dios en la primera hora del día y lo invitaremos a ser Él quien fortalezca nuestro hogar. Para participar, solo tienes que entrar en el sitio web adventistas.org/es/10 días y bajar el material con el contenido de cada mañana para ser parte de esta cadena de oración.